ndabasuje mbaye kaze kuri Chabi Esport amahoro y'Imana abane namwe aho muherose mu bice bitandukanye n'umwanya tugiye kuganira ku makuru y'imikino atandukanye agezweho ari kuvugwa hirya no hino ku mugabane w'Iburayi. Mwakoze gukora subscribe, tumaze kuzuza ibihumbi 3 bya subscribe, cimura buri mwe wese wabigizemo uruhare, ndetse nsaba n'uri kureba iyi video ari ubwa mbere gukora subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi muri sports update zivugwa ku mugabane w'Iburayi ndetse n'ahandi hose kwisi hatandukanye. Reka duhere mu ikipe ya Manchester United yakaba yamaze kuba ishira hanze amafoto ndetse n'amavideo yerekana uburyo Old Trafford yavuguruwe muri iki gihe cy'amezi agera kuri 2 cyangwa se 3 bari bamaze bari mu kiruhuko, aho Old Trafford yagiye ivugururwa mu gihe bategereje kuzayivugurura neza cyangwa se bakubaka inshyashya izaba afite ibihumbi 100. Ubicyo bakoze no gukora amasuku muri stade ndetse n'imbere mu mavestieri mu buryo bugiye butandukanye. Icyo tugiye kuganiraho kindi ni amakipe abiri agiye guhura mu buryo bwo gufungura sezo yo mu gihugu cy'Ubwongereza, igikombe cyitwa Community Shield kizahuza Manchester United ndetse n'ikipe ya Manchester City. Ni derby izahuza amakipe yo mu mujyi wa Manchester. Ni finali izabera aho bita Wembley ibera. Aya makipe amaze guhura imikino myinshi. Manchester United imaze gutsinda imikino 79, Manchester City itsinda imikino 61, banganya imikino 53. Ikipe ya Manchester City itsinda ibitego 273, naho Manchester United itsinda ibitego 275. Umukinnyi yatsinze ibitego byinshi ni Wayne Rooney watsinze ibitego 11 muri derby, ndetse n'abandi bakinnyi babiri bakinnye mu minsi ya kera batsinze ibitego 10. Abakinnyi babiri bakinnye mu ikipe ya Manchester City. Aya makipe yombi imwe imaze gutsinda indi umukino umwe kuri finali FA Cup yari yabanje umwaka washize, Manchester City itsinda Manchester United, ndetse n'iyo mwaka ushize Manchester United itsinda igatwara igikombe naho Manchester United ifite Community Shield 21. Ikipe ya Manchester City ikaba ifite Community Shield 6. Akaba ari uko aya makipe amaze kugenda ahura mu mikino igiye itandukanye yagiye ibahuza. Bivuze ko umukino uheruka ikipe ya Manchester United rero yatsinze itwara FA Cup bitego 2-1. Ni match zaba kuwa gatandatu ku isaha y'isa 10 z'umugoroba zo mu gihugu cy'Ubwongereza. Match itangiza mbere y'icyumweru kimwe ngo Premier League ibe yagarutse. Naho umutoza Pepe aganira n'itangazamakuru baje kuba bamubaza ku kazi kiwe ndetse n'ahazaza hiwe, avuga ko akazi kiwe ari muri Manchester City, ahazaza atarahatekerezaho, ubuzima bwe bukiri mu ikipe ya Manchester City, ashize imbere kuzakora iyi sezo igiye kuza. Bamubajije ku mukinnyi yagurishije mu ikipe, umukinnyi w'umunya-Argentine yagurishije mu ikipe ya Atletico Madrid, avuga ko yishimye ndetse amwifuriza amahirwe masa. Indi nkuru twavugaho ni y'umugabo witwa Kepler Revron de Lima Ferreira, bakaba azwi ku izina rya Pepe, akaba yarasezeye ku mupira w'amaguru ku munsi w'ejo ku myaka ya 41. Muri kariyeri yakinnye imikino 878, atwara ibikombe 34, atsinda ibitego 50, atanga imipira ivamo ibitego 40. N'umwe mu bagabo ba defenseur bazibuka cyane mu ikipe ya Real Madrid ndetse n'andi makipe atandukanye. Ikipe y'igihugu ya Portugal yatwayemo igikombe cya Euro mu mwaka wa 2016. Chelsea mu gukomeza kugenda igura bya bindi biteye ubwoba, Chelsea ikaba yamaze kuba uyu munsi yibikaho undi mukinnyi bamaze kuba bumvikana n'umugabo w'umunya Portugal bita Pedro Neto, akaba yamaze kumvikana n'ikipe ya Wolverhampton, ndetse n'uyu mukinnyi kuri miliyoni 60 zose z'amayero, ndetse na add-ons za miliyoni 3 azatangwaho bitewe nuko azagenda yitwara muri iyi kipe. Ikaba yamaze kuba imwibikaho kugira ngo bakwereka ko iyi kipe yamaze kuba ibishira ku murongo byose. Ikipe ya Wolverhampton ikaba yise ijya mu ikipe ya Ajax, ikaba igiye kuguramo umuwinga nayo bita Carlos Fabos, umugabo wakinaga mu ikipe ya Ajax. Uyu muwinga akaba ari uje gusimbura Pedro Neto ugiye kwerekeza mu ikipe ya Chelsea, nawe bakaba bari kuganira ibizamugendaho ndetse nuko azitwara. Akaba ari option ivuga ko yamaze kuba yumvikana n'ikipe ya Chelsea kuri Pedro Neto.
naho ikipe ya FC Barcelone ikaba yamaze kwerekana umukinnyi bita Daniel Olmo kuva mu ikipe ya RB Leipzig mu gihugu cy'Ubudage kuri miliyoni 60 zose, miliyoni 55 kashi ndetse na miliyoni 5 za adonzi azatangwa bitewe nuko azagenda yitwara. Akaba yasinye amasezerano azamugeza mu mpeshyi y'umwaka w'ibihumbi 2030 akinira ikipe ya FC Barcelone ku myaka 26 y'umukinnyi w'Umwespanyol. Naho umukinnyi no muri dukomeje mu gihugu cya Espagne, umukinnyi ukina ikipe ya Real Sociedad, uyu mukinnyi akaba bamwita Martin Zubimendi. Uyu mukinnyi akaba akomeje kugenda aganizwa n'ikipe ya Liverpool ikomeza igendeshamo imbaraga. Uyu mukinnyi w'imyaka 25 ukina hagati mu kibuga nk'umukaseri, akaba akomeje kugenda ashakishwa n'ikipe ya Liverpool imusaba ko yaza mu ikipe ya Liverpool, naho ikipe ya Real Sociedad yo ikaba imusaba ko yahaguma agakatira ndetse bakamwongerera n'amasezerano mu ikipe ya Real Sociedad. Indi nkuru yasohotse mu masaha yashize mu ikipe ya Bayern Munich, umukinnyi w'umufaransa bita Komani akaba yamaze kuba ikipe, amakuru asohoka avuga ko uyu mukinnyi yamaze kuba imiryango ifunguye kuba kumushaka wari wese yaza akamugura n'ikipe ya Bayern Munich. Ikaba ivuga ko amakuru avuga ko ikipe ya Bayern Munich ari umwe mu bakinnyi bafite wabaviramo agafaranga, bakaba bamutegereje uwo wese amushaka yajya kumugura, imiryango irakinguye mu ikipe ya Bayern Munich. Naho ikipe ya Paris Saint-Germain ikaba yamaze kuba yerekana umukinnyi witwa William Poka kuva mu ikipe ya Eintracht Frankfurt. Ni umukinnyi w'umwirabura, umugabo akaba yakinaga mu ikipe ya Eintracht Frankfurt kuri miliyoni 40 zose z'amayero ndetse na miliyoni 5 za adonzi. Akaba azageza mu mwaka wa 2029 ari umukinnyi w'ikipe ya Paris Saint-Germain. Icyo bita hijack yamaze kuba ibaho, umukinnyi wita Jean-Claude Todibo kuva mu ikipe ya Nice mu gihugu Faransa akaba yamaze kuba agurwa n'ikipe ya West Ham United mu gihugu cy'Ubwongereza. Akaba ku gicamunsi imbere y'uko ranch igera uyu munsi akaba yamaze kuba yerekeza mu gihugu cy'Ubwongereza kujya gukoraho medical test kuri miliyoni 40 zose z'amayero. Uyu mugabo azagurwa ariko agiye kuba abanza agiyeyo ari intizanyo, ariko harimo obligation yo kuzamugura miliyoni 40 zose z'amayero. Naho umukinnyi witwa Emerson Royal cyangwa se Emerson Royal kuva mu ikipe ya Tottenham Hotspur kuri miliyoni 15 zose z'amayero akaba yamaze kuba umukinnyi mushya w'ikipe ya AC Milan, akaba yamaze kumvikana n'iyi kipe. Naho umugabo rurangiranwa w'umugarye w'Umwespanyol bamwita David De Gea, nyuma yo kumara umwaka urenga hafi n'igice adakina ruhago, uyu mugabo akaba yamaze kumvikana n'ikipe ya Fiorentina mu gihugu cy'Ubutaliyane. Akaba yemeye kujya kwisinyira amasezerano y'umwaka umwe kugeza mu mwaka wa 2025 ndetse n'undi mwaka azasinya bitewe nuko azitwara wakiyongeraho ku masezerano agiye gusinya. Akaba yamaze no kujya mu gihugu cy'Ubutaliyane aho agiye gusinya amasezerano mu ikipe ya Fiorentina. Naho umukinnyi witwa Anthony Santos akaba yamaze kuba avuga ko imvune ndetse n'ibindi bibazo bitandukanye byo hanze y'ikibuga mu myaka 2 amaze mu ikipe ya Manchester United aribyo byagiye bimumunga cyangwa se bigenda bituma atitwara neza. Akaba yamaze gutangaza ko umwaka ugiye kuza w'imikino bagomba kumwitega muri assist ndetse n'ibitego bitandukanye mu ikipe ya Manchester United. Akaba atangaza ko ari tayari cyane. Naho ikipe ya Tottenham Hotspur ikaba yamaze kuba yumvikana n'ikipe ya Bournemouth ku mukinnyi wabo wita Dominic Solanke. Uyu mukinnyi umwataka atsinze ibitego bigera kuri 17 muri Premier League umwaka washize w'imikino. Uyu mukinnyi akaba yamaze kuba yumvikana n'ikipe, bikaba binateganyije ko ari buze kubakora medical test muri iri joro akahita aba umukinnyi w'ikipe ya Tottenham Hotspur kuva mu ikipe ya AFC Bournemouth kuri miliyoni zigera kuri 65 zose z'amayero. Amakuru yo hanze y'ikibuga twakiganiraho nk'uko mumaze kumenya kuri Chabi Sport yegana ku ikipe ya Manchester United. Iyi kipe ni ikipe yamaze kuba ishingwa mu mwaka w'igihumbi 1870 na 1874 ikaba iba mu mujyi wa Manchester, ikaba ikina kuri stade ya Old Trafford. Akazina kagatazano bakita The Red Devils. Ikaba imaze gukina Premier League 33, ikaba yaratwayemo Premier League 13 zose. Umukino wakiniye imikino myinshi bakamwita Ryan Giggs wakiniye imikino 632. Naho umukino yatsindiye ibitego byinshi bamwita Wayne Macaron Papakai, akaba yaritsindiye
ibitego 183 byose, akaba ari imwe mu makipe y'ubukombe afite Premier League nyinshi. Premier League 20 muri Premier League nta yindi kipe ifite kuyikurikira, ifite 19 ni Liverpool. Mwakoze kujya kuri Chabi Esport, amahoro y'Imana abane namwe, mukomeze kugubwa neza. Shalom shalom.